Yani mbona mnatarama turana marama na dharbu na leo ni shamba daltoka mengori na programu ni saraba manda ke ya Vodafone Play na mbongo ibina niko bambola chukani bekim nikede na ndo botoko mengori na wasili ngono binango bekim na shamba tuwa webono tani wakina bekim nitala na shamba tuwa mengori nonda wa mbola chukani bekim ni na wasili ngono binango VTFM Saravamanda, maina moniti kina vakrombuka, maina walu nakaloko ena vimbongi. Ekauti ane vikemnio Vodafone, catch the Vodafone vibe. Ya kora VTFM 92.2 FM ya kamidanga ikachi weekend na washini ngauna tala na maindon makatiwa na kabina ni kuwa na washini ngauna ni Saravamanda ke Vodafone Play na mbongi ndai reda toka endon na ngo poso sambital tonga ni na kabina ni kuwa ngome mbala tiga na program ngo ni Vodafone Play. Is the Joker the best villain to ever come out of DC? What are your thoughts? Thabo na nonda na numu ya memboleta na tikina ya na buko ni yala la warota ki memboleta na Two Faces One Legacy na yala longo na Joker toka talanga na lomo ni program ngo na Vodafone Play. Bambulo chunga ni bikim ni kete ni tokanyo ni asasya mo toka mengori bambulo chunga ni ngori be manda ula kumbulo bina matangali o SD mbulo binaka dola bina mingine ni mangani kete be lewa tuini singa wakina be isimeli ya muarorua mbulo bina tau na bale bina shamu chumai peni uthi wa indo mbulo binaka mbulo bina tadingu barang toka ni ngori Port Villa makarasi se tumai BTFM kira mingine ni mingani kete be kemdo na be rato me na rere na bosa lot 13 ke rato me wakani sila lot 19 eva ni bina teni tedi ngena mbungi bina ni kuwa kai ki ombo nga namara ndo mbulo binaka ye bina na bengarabi rabi botai insa ngona nonda program go ni Saravamanda ke Vodafone Play na mobile na miro ni balle danga mai na messenger ni VTFM like ta na page ran ngi balle da makin na mo vena ni mena mbongi ndai edi vimburata ndo mbulo bina mena ni mani kina rtona boys under 17 ni Khalsa College en mbongi bina kanikua na buko na program mo na mbongi bina ni kuwa ndo redanga na kena post sa tokongori membola tutunga na nonda is the Joker the best villain to ever come out of DC. What are some of your thoughts? Joker available on Vodafone Play. Aweke mni natura na marama nangunongo tokatal tonga na lalongo na Joker en bata ni lalo kabo en memboleti kenda oya en Vodafone Play tokatal ngaiken na lalongori en ya kabi binakani kwa nakene isau raundu indi sarawate kena Netflix kena bebono taleso ondo sarlalo kina kongo endonga nandola no stream na bungo ni sarlalo tunga andon mga menisa ono nga nakaloko top of the hour nga ronyo lande ron le sara news tumanda Fiji TV tokatal nga ilo mo na kena program ngori na bata ni Vodafone Play ya kabi binaka ni kuwa wayara itakitaki may nanon da program ngo ni Saravamanda ki Vodafone Play download taka na mo Google App Store ngori rawa nyo na bote kina na buko ni bika ya baro ta itu
na tambana ni Vodafone na kabina ni kuwa na VTFM sa Ravamanda may na moniti kinabakrombuka may na walu nakaloko na Vimbongi ikaw tiyan ifikim niyo Vodafone. Catch the Vodafone vibe. Ya wambula taltunga ni bikim ni kedina sema toka mengori mengi wambula tunga ni ngori we edi buimbureta wa kina be toseba argativi ndambula bina mengene ni mengani kina be kimdonga ngori steseni waini koro tikin na ndongo sana madhuata o paula ngone ni namuka kai toseba rabutunganga mai ndakui waini mbuka telebu rafa nambuli mbula bina tapale na pale bina sema taltunga mai na wasi ni ngone binango wani ni bina taltunga ni na mbongi ndendai we rafa na mbuli bo na buguni na muni sema taltonga mai na mbongi ni kuai wa mbula taltonga ni gori ave buso ni wila la bals mbula binaka mngene ni mngani kina gori na timu ni tabuki black bobara uchunga na Southern Rally na mua ni madhango mai kandabu wadi ni vila toeli kina bikimdo kanangara wichuko na malata central ground mekadabu bena ni mitunga ningo usuni wila la bals na mbongi ende dai wadi ni bina taltunga ni na mbongi bina ni kuai wa mula taltunga ni gorbe sti randronro mengena ni mingani kina na baka wau mai vuna metabiuni royal wangera ponda mula bina mtangali mengai ngongai wainandoi oi bina valebu David Ndrungu Ivalu mbole binaka wakina bi Rafaele Masiwawa mbole binaka barongo tsangani ulu isabu indua sawani mengeda ni mengani kina en matubale na Masiwawa kena bubala buribesi ulu isabu indua Lydia Mbamba Kumbau mbole binaka tau mengeda ni mengani kina yerke sarle ni koro ke sar mai mundu mai koro mai biti el Lydia ngo mai ngo ngoni ni mbatiki bawati yani nasau koro Mikaele Willy mbule binaka dingo na bole bina samtal tama na mbuni ko ne valu tu papalangi agane miketo ngangor me waini vula place tapale bu sa langi tu biani mbule binaka bani binaka lalanda bui ab meleki mbule binaka me kulo memba David Ndrungu Ivalu mbule binaka kena ni menga ndo mdara sere mai na kelo kiaba mei ngaribalu zola bina kele ni ndom mbule binaka mai Nandi Back Road Tex Ndriwa ndo mbule binaka me lo toka wainranu tabakumu hila ka fokin zola bina me tambo lo toka kere mengena ni menga ni kina sere gori sere ma abisai ateza lelo ngwandi semi bo binga be taikale hey di maire mbule binaka mengena ni kina gori berto na susia kono changa gori mendele ne beso chone kulini sau ke irto na bubale sena na kazen na mbongo niko Mikaele Willy mengena nimi kina overrani isa kazi emele saulada mbule binaka mai nakala wathers ayawa roto mai na mara awakina be Peter Horace Junior sa mbule bina tale ratutau sa mchunga iningo mai abatiu veli rarotonga ena ya tukuka bina bole bu Peter na buguni na munisa matal tu na mbongi ni kwa John Kumar mbule binaka la from Marara Valley ya road mai singa tokai surati malua mbule binaka dola John Kumar mbule binaka na vitale ratu Safaya Villas vunda lutoka lala ndabu ya meleki mbule binaka onukulo memba mbuna taka mbule binaka mai bisi sei mai vunda Rafaele Masiwawa mbule binaka mgeni mngani kina bi Royala hey John Kumar mbula thank you for joining us this afternoon. Jerry, may na the coca, bulibinaka, may now the coca. Bulibina may na mga na o toka na matasinga niya kaiwingo ndalay to wanasi ngo nga nakanrunrule kutu maimbua. Isale, binabale buna sa mutu maimbua nambongi binani ko. Kay kiombonga na mara, mga na mga kina mara o sanima may kandabu. We Solomon idua ke yanona ndolomani kalioni ilesa nonguyada mose serangingia ene kena mateki chuna timini tabuki peta yambari dole bina mai etabo lebu mere seni tokomato vote ve lo gym en gas boy kandabu street lotoka tina ife samani mbule bina ko Elijah kania mbule bina ko Elijah o bina bina sema chuma tina ife samani tina Rafa serukai mbole binaka tau mbole binaka
Pasiti Bandenge mbule binaka. Lucy Mbingi Timbau. Don mbule binaka ni manikino esta ke seyasi. Ben Lewa Koroi. Mbule binaka na ibodo depo e na itasiri. Waisra rata mbule binaka bras. Ti ia do tani nga na ndau na ke nandau sa u ngalu mantanga de la ko ia John aba mbule binaka brother Lex mbule binaka orto mai ndaria sa mai we nunu mai mbuai arieta Leoni Bono mbula ngali na bole bona sama talsunga mai na mbongi binaka didai waisra rata duan ke muni duan oreda na ke muni tamba sabakai salai oni salai dota ni bole le ke muni sa ustala bakata singa kina bakata kata Rafaele Masiwawa megina ni mangani kina gori and a Black Dove rugby team ulu isabu indua and kabina ni kwa sarama ida betul tonga ken nonda program gori ya leaks nambuto mbule bina tau mai ida betul tonga ken nonda ya was nonda program go ni sarama da ke Vodafone play gena magatal timai and kabini mataka na magatal tonga mai nonda ya wuli serbu and tonga legal ya kamengo tai api turanga dala bina vale buna bingarabi bina vale buna sema tsukmai na washini ngona binango kai ke mbonga namara ni manikina na itamagone ni namara sanima e kandabu wabara utinga na soli ni katini ni singa ni bula kokota bai wani bina teni be kemdo tupong bola binaka ngonga na station ni mbuka mai lotoka wani bina teni tupong bola wani bina ni kama keve mai lotoka sarna mboko tunga na bengo ni sa chukumikina Wari ni bina tuni weekend na mbongi bina ni kuwa mai dapat tonga nanda program gore gena makamai nanda program